Ese ziriya mbaraga za Rusi zo kubana na nyirabukwe akaramata zakomotse? Urusi bisobanura ubucuti. Ubwo bucuti bwari buri mu maraso ye no mu izina rye. Mu mazina yabo hari habitsemo ubuhanuzi bw'ibizababaho. Inyigisho nzima twakura mu gitabo ca Rusi nizihe? Inyigisho nziza twakura mu gitabo ca Rusi nuko Imana kunda abantu bose kimwe. Umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushima imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo ca nimugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu bisobanuro kumwe nanjye Imana Kiza Edouard ari mu Rwanda, Shalom ari mu Burundi, Shalom muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha. Shalom turakunda ni Gusenga Everyday ari ku mugabane wa Aziya. Shalom turabakunda mu inshuti zacu ari ku mugabane w'Uburayi mu kwerekana byacu, Imana ibaho umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika mu kwerekana byacu, Imana ibaho umugisha, ndetse na Canada no muri Amerika namwe tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday ari ku mugabane wa Oceania. Shalom turabakunda mwese, tubahaye ikaze ku biganiro bya Gusenga Everyday. Nkuko umunare kuri kamera za Gusenga Everyday turi kumwe na Pastor aho. Muraho neza? Amakuru yanyu? Turi bazima, turakomeye. Maho murashima Imana? Yego. Mwatangira musuhuza abantu murasenga Imana. Turabakiriye kuri channel ya Gusenga Everyday, bene data abatugana badufasha no gusangiza ibiganiro, bakageza ubutumwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu mahanga yose. Turabakiriye, ni karibu, n'Imana iduhana umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbaje imisi twari dutandukanye na bene data kubw'imirimo cyangwa se kubw'ubundi buryo butandukanye, ariko urabyemeye ngo twongere tubonane dusangire ibyo kurya byera duteguriye ijambo ryawe. Waravuze ngo ijambo ryawe rizatubera umutsima utera imbaraga, kandi rizatubera itabaza rimurikira ibirenge byaho tunyura. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, reka ritubere imbuto itabora mu bugingo bwacu. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, utugirire neza, ubane natwe, utangirane natwe, kandi usozanye natwe kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kwamamara ahatandukanye, kandi buhembura imitima ya benshi no gukomeza benshi no kubagomorera Kristo. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor twihubaza ku bibazo gitabo ca Rusi. Pastor, ese ziriya mbaraga za Rusi zo kubana na nyirabukwe akaramata zakomotse? Ubundi amazina kera, mu mazina y'abakurambere batubanjirije, ntabwo ari mu Bayuda gusa ahubwo no mu mahanga yose, izina ryabaga ririmo ubuhanuzi. Buriya ari jambo rivuga ngo Rusi bisobanura ubucuti. Ubwo bucuti bwari buri mu maraso ye no mu izina rye, kuko abanyarwanda baca umugani ngo izina ni ryo muntu, kuko izina rye risobanura ubucuti, amitié. Ubwo bwari bumurimo bukurira mu izina rye, aza guhura n'ibibazo, bwa bucuti bumurimo biza gukomeza umubano we na nyirabukwe. Nani nk'uko ayo mazina yose yarasobanura, yagaragaje ibyababayeho. Maharoni wari umugabo wa Rusi, byari bisobanura ngo uburwayi. Naho Kiriyoni wari umugabo wa Orupa, byari bisobanura ngo gutsindwa. Ariko Elimeleki bisobanura ngo Imana ni umwami. Naho Naomi bisobanura ngo umunyagikundiro. Ariko Obedi bisobanura ngo umuhereza. Mu mazina yabo hari habitsemo ubuhanuzi bw'ibizababaho. Niko bitaga kera, cyane cyane mu miryango y'Abayuda, bakavuga ngo Aburahamu bisobanura ngo ni sekuruza w'amahanga. Aburamu, sekuruza w'amahanga. Ariko yaba Aburahamu ni sekuruza w'amahanga, mu izina ry'amahanga yose azaherwa umugisha. Nizo mpamvu ari amazina yose, urwo rutonde rwose ibyababayeho byari biri muri ayo mazina. Maharoni uburwayi, Kiriyoni gutsindwa. Urabona uwarwaye yapfuye kare, n'uwatsinzwe yapfuye kare. Bisobanura ngo mu izina Rusi ubucuti, bisobanura ngo nibwo bwamukuriyemo, aza guhura n'ibibazo. Bwa bucuti bwubatse mu izina rye buza kumuhesha gukomerana na nyirabukwe, niho imbaraga zakomotse. Urakoze Pastor. Tubwire inkingi zubatse ubushuti. Inkingi zubatse ubushuti, icyambere ni ukwihanganirana, ni inkingi ya mbere. kandi kwihangana ni imbuto y'umwuka. Iyo habaye kwihanganirana nk'uko bavuga ngo gusabirana,
musenge kandi musabirane, hari kwihanganirana n'imbuto y'umwuka ikomeye cyane. Kandi niyo nkingi yubatse ubucuti. Inkingi ya kabiri yubatse ubucuti no gutabarana. Tabarana bisobanura ngo iyo umuntu ahuye n'ikibazo ukagifata nk'icyawe, usa n'uwikoreye imitwaro ye. Nizo mpamvu mu Bagalatiya igice cyaho cya 6:2 avuga ngo mwikorerane imitwaro bashatse kubakamo gutabarana. Ikingi ya gatatu yubatse ubucuti no gusangira. Umushitsi mudasangiye ntakarane ku ijambo niko umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo umushitsi mudasangiye ntakarare. Bisobanura ngo inkingi y'ubucuti ni ugusangira ni ya gatatu. Noneho rero inkingi ya kane ni ukugishanya inama. Ni ukuvuga ngo hari ukugishanya inama, hari ugusangira, hari ugutabarana, noneho hari ukwakirana. Uvuga ngo mu bucuti hari mwizo nkingi uko are enye nizo zubatse ubucuti. Urakoze. Kuko Irusi yitayeho ageze ku Bayuda i Betelehemu kandi yari umunyamahanga. Ntabwo yitaweho kubw'urukundo rw'Abayuda, ahubwo bagendeye ku mabwiriza arengera impunzi. Usomye mu Balewi igice cya 19:9 kugeza ku 10 haravuga ngo nuja mu murima ugasarura, yari amategeko yahawe Abisirayeli bose. Nyabuna ntukabimare. Uje umenya ko hari impunzi zaba zarahungiye mu gihugu ciwanyu, hari abanyamahanga baba barabahungiyeho mu gihugu ciwanyu. Nuja gusarura uje ugira ibyo usiga kugira ngo wa munyamahanga uri iwanyu azagira icabona nabone uko yabaho. Ayo mategeko rero barayubahirizaga ku buryo uwayarengagaho yarahanwaga. Uwo bagenzuraga mu murima bagasanga yasaruye akabimara, ntabwo yabaga yarengeye itegeko rirengera impunzi, ubwo yarabihanirwaga. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo nusarura ukaja mu murima wawe, nyabuna uzirinde uzigengesere ntukabimare, kugira ngo wa munyamahanga uri iwanyu cyangwa impunzi yahungiye mu gihugu cyanyu nayibone ikimutunga. Ntukabimare. Ariko noneho no mu gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 14 umurongo wa 28 n'uwa 29 impunzi zarengerwaga n'icya 10. Ni ukuvuga ngo uje wibuka icya 10 cya buri mwaka. Kandi noneho rero ni ukuvuga ngo umunyamahanga wese uri iwanyu, umupfakazi wese uri iwanyu, imfubyi yose iri iwanyu, mumaze gukuraho umugabane w'abatambyi, abo bantu kwari 4 barye bahage. Ni ukuvuga ngo umutambyi, umupfakazi, imfubyi, umunyamahanga wese uri iwabo yarengeragwaga n'icya 10. Nuvuga ngo ayo mategeko yabarengeraga niyo yarengeye Rusi ageze mu gihugu c'Abayuda kandi atari umuyudakazi, ariko ararengerwa kugo mategeko agenga abanyamahanga n'impunzi bayagenderaho. Icyambere ni uguhumba ntibamare, ubwo byaramutabaye kuko yatabawe cyane cyane no guhumba. Icya kabiri n'icya 10 cyahabwaga abatambyi cyari kigenewe ku banyamahanga. None haboneka no mu mugabane wo gutabarwa n'icya 10 cyahabwaga Abalewi, nico cyatumye atabarwa. Urakoze Pasi. Ese hari abandi bagore bafashe umwanya ukomeye mu gisekuru ca Yesu nka Rusi? Barahari bakomeye bafashe umwanya ukomeye. Urabona nka Yuda yabyaye Peresi kuri Tamari. Ubwo Tamari arakomeye cyane, ni umugore ukomeye w'ingenzi kandi wakoze amateka. Noneho Salomoni yabyaye Boazi kuri Rahabu. Rahabu ni umugore ukomeye cyane ukomeye. Noneho Boazi nawe yabyaye Obedi kuri Rusi. Ubwo Rusi nawe ni umugore ukomeye bameze nkawe. Ariko Dawidi yabyaye Salomo kuri Batisheba. Batisheba nawe ni umugore ukomeye. Na Yosefu nawe yabyaye Yesu kuri Mariya. Ni ukuvuga ngo Tamari, Rahabu, Mariya na Batisheba, abo bagore bose ni abagore b'intwari kandi banditse amateka mu buryo bwo kwamamaza igisekuru ca Yesu. Ni ukuvuga ngo Yuda yabyaye Peresi kuri Tamari, ariko Salomoni abyara Boazi kuri Rahabu. Noneho Boazi nawe
abyara Obedi kuri Rusi, ariko Dawidi abyara Salomo kuri Batisheba. Yozefu nawe abyara Yesu kuri Mariya. Bose kandi babaye abatware, bose banditse izina rikomeye, bose babaye ingenzi mu gihugu ca Isirayeli. Abo bagore rero babaye inzira yo kugira ngo haboneke abo bantu bakomeye. Abo bagore n'intwari n'abagore b'ingenzi nka Rusi. Pastor wakoze Nawomu na Elimeleki bari impunzi mu gihugu c'Imowabu. Ese guhunga bituruka kuki? Guhunga bituruka ku mpamvu nyinshi kandi zitandukanye. Urabona, guhunga kwa Kayini amaze kwica Abeli byari bitewe n'icaha yakoze. Imana iramubwira ngo uzaba igicamuke, uzaba inzererezi mu banyamahanga, kandi uzakubona wese azakwica. Nubango icyaha cyatuma umuntu ahunga. Ibyo biza gushimangirwa mu gitabo c'Imigani igice cya 28 umurongo wa mbere, havuga ngo umunyabyaha ahunga nta umwirukanye, ngo ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Bisobanura ngo uko guhunga kubundi yakoze icyaha bitera ubwoba, bikaba byatuma ava mu gihugu ce, bikaba byatuma b'inzererezi, bikaba byatuma ahunga. Icya kabiri gitera abantu guhunga n'ubutegetsi bubi. Usomye cyane cyane muri Afurika, ugasoma mu byakozwe n'intumwa, urasanga guhunga Herode yari umutegetsi mubi. Usomye Matayo igice cya 2 umurongo wa 13 n'uwa 15, nico catumye Imana itegeka Yozefu ikamubonekera mu nzozi ngo ahunga n'umwana na nyina baje mu gihugu ca Egiputa, kuko Herode yari umutegetsi mubi. Ibyo bikunze kuba ku bategetsi benshi bo muri Afurika. Ku butegetsi bubi butuma abantu bahunga. Icya gatatu gituma abantu bahunga ni intambara. Usomye Daniel igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 3, ijambo ry'Imana rivuga ukuntu Nebukadinezari yigabije Buyuda, akahagota, akahafata. Abantu benshi barahunze, abamucitse baragenda, abo yafashe ku ngufu arabajyana. Niko no muri Ezekiyeli hatubwira igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 ukuntu yagabye igitero cya 2 yigabiza Buyuda, agafata imiryango y'abatambyi. Arangije kumara imiryango y'ibikomangoma, afata imiryango y'abatambyi. Ariko mu mwaka wa 546 ariho Yerusalemu yasenywaga burundu, yigabiza abantu bose, umurwa urasenywa, abantu baratatana, ndetse niho habaye intandaro yo kuvangwa abadiaspora, bita ngo les juifs de la diaspora. Niho byatangiriye, ni ku gitero cya Nebukadinezari cya 3 cyatumye haba abadiaspora. Bigera igihe amahanga yose ashaka n'amategeko arengera abadiaspora. Intambara zituma abantu bahunga. Icya 4 gituma abantu bahunga ni inzara. Usomye mu Itangiriro igice cya 47 umurongo wa 3 n'uwa 4, ukuntu Yakobo n'urubyaro rwe, umuryango wose wa Isirayeli bahuye n'akaga cy'inzara, bamara bagahunga bakaja mu Egiputa gushaka ibyo kurya. Inzara nayo ituma abantu bahunga. Ni ukuvuga ngo icyaha cyatuma umuntu ahunga, ubutegetsi bw'igihugu bwatuma abantu bahunga, intambara zatuma abantu bahunga, inzara ubwayo ituma abantu bahunga. Ariko noneho n'ubukene nibwo bunajaniranye n'inzara. Umuntu yashaka gushakira ubukire mu mahanga, nabwo bigatuma ahunga igihugu ce, kuko kidafite imikorere. Ni byinshi rero byatuma abantu bahunga. Noneho rero kuri Elimeleki na Nawomi cyari ikibazo c'inzara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe c'abacamanza inzara itera i Buyuda, bahungira mu gihugu c'Imowabu gushaka ibyo kurya. Ni kimwe muri izo mpamvu zituma abantu bahunga: intambara, inzara, ubutegetsi bubi n'ibindi byinshi. Pastor Koze, ese dukurikije amateka y'isi, Imana yita no ku mpunzi? Imana yita ku mpunzi cyane, byatumye inashaka n'amabwiriza yo kubana nabo no kubatabara. Usomye Kuva igice cya 19 umurongo waho wa 5 bavuga ngo mbatoranije mu mahanga yose, ariko isi yose mumenye ko ari yanje. Bisobanura ngo ntabwo ari mwe mwenyine, ahubwo amahanga yose
nyitaho. Na nizo mpamvu Petero yavuze ayo magambo mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho ca 10 murongo wa 35 ngo menye neza yuko mu mahanga yose umuntu wese wumvira Imana agaca bugufi agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Bisobanura ngo ntabwo yemera Abisirayeli gusa, ahubwo yemera abantu bose bakora ibyo gukiranuka, baba bo mu mahanga yose. Nizo mpamvu ibitaho cyane. Kuvuga ngo impunzi zizarengerwe zitabarwe, nuko Imana nyine yatanze amabwiriza ikazitaho. Na nizo mpamvu abantu bagomba kwigengesera bakita ku banyamahanga. Noneho rero muri Matayo 25 ahavuga ngo nari umushitsi murancumbikira. Harani ku banyamahanga, ni ku mpunzi burya nibo bashaka kuvuga. Haravuga ngo nari nshonje muramfungura, uwo nuwo muturanye. Nari nambaye ubusa muranyambika, nuwo muturanye. Nari mfite inyota mu mbico kunya, nuwo muturanye. Ariko nari umushitsi murancumbikira, ni umunyamahanga, ni impunzi. Imana irazirengera kandi kazitaho. Na nizo mpamvu Rusi yagiriwe umugisha ku Uwiteka kubwo kwihangana, ariko ari impunzi. Elimeleki na Naomi bagira umugisha ku Uwiteka, bona ibyo kurya mu gihugu cy'Imowabu. Bagarutse ari uko bumvise ko ibyo kurya byabonetse mu gihugu cy'iwabo, nico cyari kibagaruye. Ntabwo ari uko bari birukanwe. Kandi Imana yatumye bagirirwa ubuntu, bagubwa neza, bararya barahaga. Ariko Abisirayeli kuko batakundaga kubana n'abanyamahanga bitewe no kuramya Imana yabo, bituma bumvise ko ibyo kurya byabonetse mu gihugu cyabo bagaruka. Ubwo rero babimpunzi mu gihugu cy'Imowabu, bazanye Rusi nawe bimpunzi mu gihugu cy'Abayuda. Urakoze Pasi. Dukurikije ku mateka y'igitabo cya Rusi, cyaba cyanditswe ryari, cyanditswe nande? Dukurikije amateka, umurongo wa mbere w'igitabo cya Rusi igice cya mbere avuga ngo mu minsi y'abacamanza, ubwo ni imbere yo kwimikwa ku mwami Sawuli. Tugereranije panorama yanditse ngo ni umwaka w'150, ariko ibyari ahari hose ni imbere ni igihe cy'abacamanza, ubwo ni imbere yo kwimikwa ku mwami Sawuli. Kuko Sawuli yimitswe mu 150, none ageza mu 110. Dawidi yimikwa mu 110 ageza muri 970. Salomo yimikwa muri 970 ageza muri 930. Bose bagiye barasohoza amasezerano yo kwezwa imyaka 40. N'uwakoze ibyaha yujuje iyo myaka 40, kuko Sawuli yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ataramara n'imyaka 15 ku ngoma. Ariko Imana iramwihanganira arangiza imyaka 40. Ni ibyo Imana yari yateguye ngo baje baramara imyaka 40. Sawuli 40, Dawidi 40, Salomo 40. Kuva rero mu 1050, 1100, 1010, kuva 1010, 970, hariho ibwami bwa Salomo bwacuye igihe Israeli kigaba. Abo bose bari bakurikiranye batyo, ariko babayeho nyuma y'abacamanza. Igitabo cya Rusi roco cabaye mu gihe cy'abacamanza, candikwa rero na Samweli. Urakoze Pastor. Inyigisho nzima twakura mu gitabo cya Rusi nizihe? Inyigisho nziza twakura mu gitabo cya Rusi nuko Imana ikunda abantu bose kimwe. Ico ni cyambe, Imana ikunda abantu bose kimwe. Mu Baroma igice cya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo Uwiteka Imana ntabwo yigeze irobanura abantu ku butoni. Ikindi noneho rero twakwamamaza ubucuti bwagaragaye kuri Rusi, bigatuma uwitwa Boazi amugirira impuhwe, kuko kumwakira ntaho byari bisanzwe. Ikindi ntabwo yamwakiriye mu nzira yo kwakira abanyamahanga n'impunzi gusa, ahubwo yamwakiriye mu mateka yamwumviseho, uko yanambye kuri nyirabukwe akanga guta nyirabukwe. Ni ukuvuga ngo byatumye Boazi amuzirikana kubw'amateka mazima. Ubwo rero turi ku isi twari dukwiriye kwandika amateka meza mu buzima bwacu.
tugakora ibyo gukiranuka ntitubonekeho n'umugayo, tukaba inyangamugayo mu bantu, kugira ngo igihe haje akaga ko kurenganwa cyangwa se ko gutatana cyangwa se kubuhunzi, Imana ituboneremo inzira yo gutabarwa. Tumere nk'uwo nguva ngo umuntu wese ukora ibyo gukiranuka uko yaba ari kose Imana iramwemera. Noneho dukuremo inyigisho zo kwihangana nka Rusi, dukuremo inyigisho zo kubaka amateka mazima atarimo ikizinga, kugira ngo igihe cyo gutabarwa Imana ibona inzira. Kuko n'ubundi abantu baratabarwa ariko ubwabo bakiremera n'inzira yo gutabarwa kubwo guca bugufi no gukora ibyiza, bagakora ibyo gukiranuka, Imana nayo ikabitaho irebeye ku ngeso zabo nziza. Imana yacu ikatwitabarira mu ngeso nziza. Ni isomo rikomeye cyane twabonye hariya. Urakoze Pase. Ni gute Nawomi yatekereje ku nkomoko y'akaga yahuye nako akita Mara? Yise Mara ibisharira. Ubundi yatekereje wenda uko Imana idatekereza, kuko yatekereje ko kuba yaravuye mu Isirayeli agahungira mu gihugu c'abanyamahanga bafite ikindi kigirwamana cyitwa Kemoshi, aho ntiyaba yaratambikiriye kuba yaratandukanye n'Imana ye y'ukuri, bigatuma agira ibitekerezo by'ikigirwamana cabamo wabo. None aratekera ati kuba narahungiye mu banyamahanga Imana itemera, tudahuje Imana, nibyo byatumye Imana indamburira ukuboko kwayo, biba nk'igihano. Ni igitekerezo ca Rusi, ntabwo ari igitekerezo c'Imana. We yatekereje ko kuba yaragiye mu gihugu c'abanyamahanga kandi Imana y'Isirayeli idakorana n'Imana z'abanyamahanga, kandi abantu bose batatanye, icyaha ca mbere bagwamo ni idolatri, n'ukuramya ibigirwamana. Kandi ikigirwamana ca Kemoshi c'Imowabu cagiraga imbaraga cyane ku buryo umuntu wese w'umusuhuke wajaga muri ico gihugu, iyo yabaga atakiramije byabaga ngombwa ngo akurikiranwe. Ubwo noneho rero Rusi aratekereza ati hari se ko ngize akaga gakomeye. Gupfusha umugabo ni ikintu gikomeye cyane. Nkaba noneho mbuze n'abahungu banje babiri, kandi abahungu banje babiri bose bakaba bapfuye batabyaye. Ni ikibazo, ni ikigeragezo gikomeye gupfusha umugabo ukaba warabyaranye n'abahungu babiri bagashaka nabo bagapfa batabyaye. Ni ikigeragezo gikomeye yahuye naco. Ubwo atekereza ko inkomoko ari uko yaba yararebye ikigirwamana c'Abamowabu ca Kemoshi, ariko ntabwo ari Bibiri bivuga, ntabwo ari n'Imana ibivuze, ahubwo ni ibitekerezo byari biri muri Rusi, niko yabivuze. Aravuga ngo Imana yandambureho ikiganza cayo kuko nahuye n'ibidasanzwe. Ese nuhe mutwe w'amagambo twasimbuza iri zina rya Rusi dukamenya ibi muri iki gitabo? Tanze umutwe y'amagambo tutanditse ngo igitabo ca Rusi, twakwandika ngo hari ibihembo by'umukiranutsi, nayo ikaba titre ibumbye igitekerezo kiri mu gitabo ca Rusi. Uvuze ngo mu gitabo ca Bibiliya ni hehe habaye ibihembo by'umukiranutsi, wasanga ari igitabo ca Rusi. Ubwo rero Rusi twayisimbuza ibihembo by'umukiranutsi, kikaba titre nziza, tukamenya igitekerezo kiri mu gitabo cose. Urakoze Pase. Ese Bowazi yashatse kuvuga iki igihe yategeka Rusi kunywa amazi y'abahungu bamuvomeye? Kwari uguhanura ko muri Rusi hazava muzatwara amahanga yose, kuko ntaho byari byemewe ngo umugore avomerwe n'abagabo, kandi muri Isirayeli birakomeye. No kuvomerwa n'abagore byari bikomeye, byari biteye ubwoba kubona Bowazi avuga ngo umwe ku mazi yavomwe n'abahungu muri Isirayeli. Icyambere, Rusi ni umunyamahanga, no kugira ngo anywe no kuyavomwe n'abakobwa byari bikomeye. Ariko none igitekerezo kiza muri Bowazi ngo ugende ujuranywa ku mazi yavomwe n'abahungu, bisobanura ngo azavama uzategeka amahanga yose, abagabo n'abagore. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Bowazi yamubwiriye buriya yaradashaka ko haba kwiyandarika, none asa n'umuragije umuryango w'abahungu, ariko noneho rero kwari uguhanura kwazategeka amahanga yose. Kandi noneho rero abo bahungu bahumbaga mu murima wa Bowazi bari bazwi, iyo hagira umuhohotera bari bafite aho babishakira. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kubona Rusi umunyamahanga, Umumowabukazi, ategeka kuvomerwa n'abahungu
bakabitegeka kugira ngo abahungu bamuvomere ngo muri we kandi noneho bavomera umunyamahanga kandi bavomera umunyamahanga atari mu Isirayeli byari bikomeye ko ari uguhanura ko kuri uwo mukobwa hazavaho ikintu gikomeye kizategeka amahanga yose. Pastor niki abakirisitu bavana muri iki gitabo Charles? Abakristo nta kindi ni imbuto z'umwuka. Iyo hari urukundo hakaba ibyishimo hakaba kwihangana hakaba amahoro, ibyo bintu biri mu nkingi zubatse ubucuti bwabonetse kuri Rusi. Natwe twubaka ubucuti twihanganirana dutabarana dusangira bene data. Ikindi noneho ro tugishanye inama nk'abavandimwe muri Kristo Yesu. Nizo mpamvu izo ntambwe uko arenye zubatse ubucuti zirasabwa kuri umukristo wese. Abakristo bagomba kwihanganirana kubera bakundana, abakristo bagomba gutabarana umwe yahuye n'akaga, abakristo bagomba gusangira. Niryo tegeko ry'itorero ry'intumwa mu kinyejana ca mbere, ibyakoze n'intumwa 2:42 kugeza 46, aho basangiraga ibyabo byose kugira ngo hatagira ucikanirwa, buri wese akazana kugira ngo buri wese arye uko akennye. Ryari itegeko ry'itorero ry'intumwa. Iryo tegeko rero ryo gusangira rigize inkingi yubatse ubucuti. Abakristo bagiye kuyikomeza bagakomeza bakagishanya inama bakatabarana bagasangira, ikindi noneho bakihanganirana. Pastor, tugana ku musozo, ku bantu badukurikiye bari ku mpande zine z'isi, niki wabwira nk'abakristo kubijanye urana ku isi muri iki gihe hari impunzi nyinshi zitandukanye? Niki wabwira abakristo abantu bamenye Imana kubijanye n'impunzi? Abantu bamenye Imana kubijanye n'impunzi bagomba kuzitaho kuko ni Imana ubwayo izitaho. Kandi umuntu uzamagana umunyamahanga azaba acumuye kuwiteka. Nizo mpamvu abatambikiraga ntibasangize icacumi ku mpunzi cyangwa ku banyamahanga bagubwagaho n'akaga gakomeye. Usomye kutegeka kwa 2 igice ca 14 cyose nuvuga ngo kurengera impunzi n'amategeko yo kurengera impunzi, ayo mategeko arahari. Ikindi n'ababakoreshaga mu kuva 21 bagezaga ku myaka 6 bakababohora bakabaha umudendezo kugira ngo umwaka wa 7 umwaka wo kuruhura abantu bose bitwaga imbata. Nuvuga ngo abakristo bagomba kubyitaho. Hari abakristo bafata nabi abakozi. Ubundi muri Kristo Yesu ntabwo hakiri imbata. Nizo mpamvu mu Bibiliya ivuga imbata, ariko mu kinyabupfura bavuga umukozi. Umukozi n'umukoresha. Rero uwo mukozi nubwo uri umukoresha ntumugira imbata, ahubwo ni mwene so muri Kristo Yesu. Nkuko nawe akwiriye kugukorera nk'udakorera wowe, ubwo nk'ukorera Imana iri mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Bakolosayi igice ca 3 umurongo waho wa 21 kugeza 23 ngo mbata cyangwa se bakozi mwe gukorera abasobuja nk'abakorera abasobuja mureba, ahubwo mubakorere mubikunze nk'abakorera so wo mu ijuru ariyo Mana. Ariko namwe mwe kubafata nk'imbata kuko muri Kristo Yesu nta mbata ikibaho, ahubwo ni umukozi n'umukoresha. Nyabuna ntabwo ari imbata ahubwo ni umukozi kuko yarangije kubona amategeko amurengera. Ese Pastor, ku bantu barenganya impunzi canke bagira nabi impunzi, hari ico Bibiliya yabivugaho ko hari ibyago bahura navyo bikomeye cyane? Umunyamahanga wese uri wanyu hariya mu itegeko naryo kuva igice ca 20 murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 12 bavuga ngo amategeko arengera impunzi nuko ikiruhuko wahawe n'Uwiteka nawe agomba kukibonaho, kuko nibyo kurya wahawe n'Uwiteka nagomba kubibonaho. Nizo mpamvu ntabwo bavuga ngo abatware bakore imbata zabo ze gukora cyangwa se imbata zikore abatware be gukora. Oya, ahubwo amategeko agenga impunzi muri Yesu Kristo ho barangana, ahubwo muri Yesu Kristo. Ariko n'imbere y'Imana ijambo ry'Imana ravuga ngo ntukagire umurimo wose ukora wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umuja wawe cyangwa umugaragu wawe. Bisobanura ngo bahawe uburenganzira bwuzuye. Nizo mpamvu uzabirengaho azaba yishe itegeko ry'Uwiteka azabihanirwa, kuko byanditswe mu byanditswe byera.
hari ingaruka se uretse gutegereza igihano c'Imana cyo guhanwa, hari ingaruka zishobora kubaho ku bantu bashobora kurenganya impunzi zahungiye muri ico gihugu? Oya, abantu barenganije impunzi na Imana ishobora gutegura umuryango nabo bagahunga. Nukuvuga ngo ishobora gutegura guhunga ku bantu banze impunzi, nizo mpamvu ngo mubabarane n'imbohe nkaho namwe muri imbohe mu mwanya wazo. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire nabo banyu tu muri kiganiro tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire wakaze subscribe cyakoze sabone tukubwire ngo Imana igumugisha. Reka dushimire uzufata iganiro byacu ukabishara ukabihera inshuti yacu ubu dufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana igumugisha. Nawe ushaka ko bwa mbere ugeze kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kuko uzazobona ibiganiro byacu bitakugoye, kandi tugusaba ubutumwa nurangiza kubwumva ubuhereze inshuti yawe ubishana ku magroupe uzabudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, tugana ku musozo niki wakongeraho? Hari nimero ya WhatsApp twoherezaho ubutumwa 0786696620 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Bene data, mudufashe gusangiza ubutumwa bwiza kugira ngo bigere kure cyane. Murakoze cyane. Reka tubabwire ngo ikiganiro nawe utaha. Shalom shalom. Shalom. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugore.